Zdravo drugari! Dobrodošli u novu avanturu. Danas ćemo govoriti o predmetima na slova N, Nj i O. Tako je, ali najpre nam kaži zašto si bosa. Zato što jedino tako mogu da probam nanule. Nanule. Nanule su vrsta papuča ili sandala sa drvenim đonom. Dolaze nam iz Turske i bile su poznate kao sedefli nanule. To su nanule sa duplom potpeticom. Ove papuče neobičnog oblika izrađivane su od drveta i bogato su ukrašavane sedefom. Naše prabake su ovakve nanule najčešće nosile u amamima, odnosno javnim kupatilima. Tara, vidi kako su lepe ove naušnice. Naušnice. Naušnice ili minđuše su nakit za uvo čiji razvoj pratimo od davnina. Žene u Rimu su svojim nakitom pokazivale položaj u društvu i stoga su birale oblike kojim su slale određene poruke. Rimljanka koja je nosila ove naušnice bila je udata i pokazivala je moć. Kako ovo znamo? Zlatne niti ovih minđuša prepletane su u čvor koji je poznat kao Herkulov čvor, simbol Herkulove snage i izdržljivosti. Vidi Kosta, Herkulov čvor mi daje snagu. Kosta, šta radiš ovde? Tražim predmet na slovo Nj. Da li ti je potrebna pomoć? Tara, da li imaš sreće? Baš i ne. Hajdemo do biblioteke. Možda nađemo nešto u knjigama. Možda se krije u ovoj knjizi. Bojim se da predmet na slovo Nj ne postoji. Ali imam ideju. Neka Radoje onjuši ovo slovo. Možda ćemo ga tako naći. To nije loša ideja. Bravo, Radoje! Vidi Kosta, evo predmeta na slovo Nj. Pa gde je? Evo jednog. Evo drugog. Ali Tara, to su kolevke. Ne, Kosta, to su njihalice. Njihalica, kolevka. Kolevke su kreveti za tek rođene bebe. Najčešće su napravljene od drveta, različitih su oblika i dimenzija. Postoje različite vrste kolevki. One sa visokim postoljem, bez postolja, one koje se ljuljaju, njihalice i one koje su fiksirane. Tara, da li si znala da najstarija kolevka na Balkanu potiče iz neolita i bila je napravljena od kamena? To je vrlo zanimljivo. Kosta, umorila sam se od ovog traganja. I ja, Tara, bole me stopala. Moram da potražim drugu obuću. Dopadaju mi se ovi opanci. Opanci. Opanci su osnovna vrsta obuće naših predaka. Pravljeni su od kože ili gume. Postoje različite vrste opanaka. Razlikujemo ih po načinu pravljenja, obliku i načinu pertlanja. Najpoznatiji su oni sa zavijenim vrhom, poznati kao šiljkaši ili lulaši. Tara, vidi kako su mi dobri opanci. Hej, zemlja zove Kostu. Prvo, ti opanci su ti veliki, a drugo, to su ženski opanci. Izvini, a gde to piše? Tara, slikarice moja, šta to crtaš? Evo pogledaj. Opeka sa Caričinog grada.
Opeka je vrsta cigle. Prilikom građenja crkvi, stanovnici Caričinog grada su neretko na sveže napravljenim ciglama ucrtavali različite crteže. Najpoznatija opeka sa Caričinog grada je ova, sa urezanom predstavom porodice. Veoma jednostavnim pokretima ucrtani su mama, tata i dete. Baš je lepo. Hvala, Kosta. Drugari, vidimo se sledeće nedelje. I ne zaboravite, u petak dolazi novi kviz. Ćao!